As the Umhlanga ceremony has already started, Swazi companies and families have presented gifts to Her Majesty the Indlovukazi. Towards the Umhlanga ceremony, Her Majesty the Indlovukazi has pleaded with the nation to come all out and support this ceremony. Kubonga umsebenzi lomkhulu ongaka leniwendile nebe kunene nani kubona ukuthi inkosi inemsebenzi webantwana bemaswati levele kulisiko lethu lemaswati lesitigabha ngalo nani kwaba kuhle bekunene ukuthi nibone ukuthi inkosi nathi asihambe siyoyibambisa ngalethethulo leti lesentilethile nebe kunene sekutawenda umsebenzi ube malula nebe kunene ngoba vele kufanana nawuqhamukelwa ngumtsimba ekhaya kuye kuvele babe khona labakuphekisako wena abantu kuthi uze ukuthi lo mthwalo ungakusinzi. Siyabonga ke emaswati la njengani nebe kunene lenibonile nani ukuthi bantwana baba senkosini yethu bafanele bangede balamba badle besuthe bembathe njengoba ngibuka nje lapha konke lokubekiwe la kuyathokozisa bekunene ukuthi nabo batawuthi nabaphuma babheka lena lapho baya khona nabo baphume bathi chenya sebambethe tikipa bagace bobhaki babo nasetiswini kugcwele nebe kunene lokuye kungijabulise ngiyengijabulise ngemaswati masangedi kutawubukela abantwana babo laphana ngoba phela fanele sisukume singemaswati siusekele lo mkhosi wethu lona nabo bantwana batoze bajabule babone ukuthi baba ungibonile laphana makungibonile laphana sengijabathula ngoba nawe mawuhluphosaliso ubona umntali wakho nawe ugizela kufa uthi cha ngibonile umntali wami ukuthi nami ngiyagidza ngiyajabathula laphana kuze kuthi nabo batoba neligunya lelikhulu sengithi nje lo ngitholele ithuba sebatangikhokha laba bekunene kulaba bomabona kuthi vele lo gogo uyakhala ukuthi ubuka yedwana labantwana laphana emaswati akasukume bekunene sibasekele bantwana bethu sibasekele ngoba lokunye ngani siyaya ebobholeni siyaya siyobukela sibukele bobhola lababashaya kwelaphana nalona ngumkhosi wethu asisukume bekunene sibasingathe bantwana kungaze kuchamuke abantu labaqhamuka le ngaphandle kambe sesigcwala nebantu labaqhamuka ngaphandle kanzi ukuthi emaswati la khona lapha nje bayawuvila phela lo mkhosi kuthi ngiyawamema mina emaswati lamhlanje lethuba lokuthi vele sengimeme emaswati onke kuthi akethe bekunene aphelele ngetinkani lapha estadium sitobukela abantwana bekunene. Ngiyabonga bekunene nani kwanze la nithethe khona bekunene wathi uNkulunkulu anganzisa. Ngiyabonga inkosi sibusise sonke bekunene. The donations were made by Premier Bakeries, Montigny, Swazi Med, Swazi MTN, Imbali Foundation, Senator, Cabinet Ministers. Polile Mazia Tabiso Dlamini, reporting for Swazi TV News at Lutitini Real Residence.